ti Masakbayan Full Episode Channel. Naragsakan ti pusomi nga agsabat ken kaditoy, na imbag nga umay ka. Ada baro nga aramid amang pataray iti pusom iti daytoy nga episode. Si kakadin dayta, layo? Simbangpet kakadin manipod abroad? Siyempre, friend. Oy, no, italang ang nagkita ta, iti lasod tinaundaya panawan. Oy, mapantaman mo't iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ani Eden. Oy, magpaikan ka, taadan pamilyam. Oy, awan mo't ngamin mga asawa kanyak. Anya? Anyaya ti kayat mga asawa, lalaki wano babae? Oy, siyempre ti lalaki. Oy, babae ak nga ron. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam an, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputa nagpintasak, Grace. Kurak-lakot no asino, babae, itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Why, agpada tala ang aloka-loka. Sana ka loka-loka. Ala, umay kayo kitin. Tay-tay pa yan nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? What? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din ay business firm mo, darling? Yes, darling. Ada umay makitransak kanyak, may papaniti negosyo. Okay. Umayak to dyan mo. Ta umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Tagid dan taamangan. Yes, darling. I love you. I love you too, darling. Sapay ko tagnanayon ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat ikarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknam. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak ken panagayat ta iti tunggal maysa. Ay, Loka. Nakita nga danapan alalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunak ija tao. Adamat kayam ka no asawa na. Si kay tatilugi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinkwana. Dayta nga ron ti pakasuro na. Amok la ko mga da asawa na. Saan ko pinatulan? Iso amade, ti kanahin nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan God, sika. Kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkit-kitaan na kanya. Taapay akwarta ti pagkit-kitaan na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagata nga ni tagkakanat. Intun saan ko may gatangan? Agpasugnod. Maragsakan akman ta, makitak ti kinaragsak yu ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itod na pa'y amin na masapul mi. Kasanubat ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakenkwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay kumata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adina kanto isukat. Panagkunak katar-aramidat mo't amin, mami. Adangamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adanto pa kailawanan na. Anya ti aramidem. No aramidem na dayta kanyak, jaklakit di mapakawan, mami.
Mapan, iti pakailaw-anan na. At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo tinakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no saan ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapan ta ijoy. Di mo ko na ngayon kaag-display di restobar. Ay, si kamat. Itala nga agpakaduaat ken ka, di nakpay kaduaan. Alaman langan. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta tinapud no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay ka tarigat kan ginawan. Apay, agasawa ta. Uy, urean niya ditan basta kaduan nak amapan ijeres to bar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto bar. Italangay may dito eh. Kung nga paiso, big time lakit kita ita. Masapol ang masukit ko day tabak na. Asan ako ma? Pagda ka nun asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano da, iti kinabak nang na. Intan serbyan ida. Sapay kastaw na yung matipanangkita kanyak ti bakla kaduana. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panuod mo. Mabanak iti ayan ti lalaki, tas ikamat jay bakla. Areglado, Sara. Sige, kasit gantay dan. Maring adda magunod ta pagsayaatan kadakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikan nakman iti Black Label Canadian Whiskey. Ay, awan kasta rito Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ikan na kami iti amom amayan. Okay, sikat matungpad. Inak mangalay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ko. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Uy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Kuwagaya. Awagan nak kumalay iti layon. Agayam tanwan. Areglado, Leo. Anya ka diti order you, sir? Ha? Dahito'y kaduak ti agurder. Ta jak amun anya ti kayat na. Insurot na klaeng dito eh. Kasta ka di, sir. Ni Jack agkamali. Da kayo ti akin kuko iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang mat anak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito sir. Di nakbakit kita tadi ka mat umay dito Ngam siyak. Adat ilalabas ko di tapasdek yun. Saan tala siguro ang nagrana itiruar ti pasdek? Iso adi ka nakit-kita. Saan ka na yun adi taas si ti pasdek yun ti pagpagnaak, sir? Matlagayam. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Nagbit kamat anauman, Eddie. Kayat ko pa'y ti aginom. Ngam na bartakan. Agawid tan. Saan ka ding addain iti asidag amabalin a pagdagusan? Aldamat, Leo. Kukuamat lang takin kukpay ti resto bar. Mabalin kaya tulungan. Ama paniti maysa karag ti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At takot siyo? Oy, adda iti parking lot. Kaya't mo asawan. Umiyan ka pa'y kadag iti may sa akwarto itiin, Leo? Ay, nagayam. Diyak kabalan nga agmaneho no nabartek ka. Sa bagay, amangan no madisgrasya ka pa'y. Itaman pa yakas ti payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. Saan samat anasaya at impluensya ni Leo kan ka? Saan ka mo tasigod na papapani di resto bar? Pinagusto ka lang mati awis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinin na bisyo?
Awan tinasayat nga itdanti ka na yun nga ipapan iti resto bar. Saan mo ta ka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan ko mapay ang maulit day ta nga ipapan nyo iti resto bar. Sigod kat masapsapan ni Daddy nga agaw awid. Idila malumaan na ladaw. Ha? Sipsiputan nyo ni Daddy, Auntie? Saan matkit di? Ngam basta malum. Kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idikalman, rabiin anapalabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni Daddy, Auntie. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ah? Ay nalipatan mo ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, Auntie. Sige basang. Mabiit lang ha. Tamangala ah. Nagapwap ka di ha? Itay pa nga awan ka. Napanang di ta store, Mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analadaw asimbangpat ni Daddy rabi Anya? Apay ang dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni Daddy? Dayta, timbagakan ko na, Mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni Daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun, ti saludsod na, Mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyoseron, aya. Apay nga min, anala daw ni Daddy idirabi Mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na, anak. Sige nga ron, tamapanak mo taniten ti trabaho. Manipod na napasama kada kami ka ni Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon. Nagado alalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Para sa aban ni Ethan ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda ah. Saan ka mat na mapanigbalay da? Agyan kayo mat iti sa balay-balay. Kayat mo asawan. Ore may saak akabit. Ado mat tikasta, saan ka di? Sa bagay. Sapay ang mga no agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta pag tinagan na iti aggayam. Anya ti kayat mo asawan? Asay no nga aggayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, iti nabartik ni Leo. Inarumnak ka. Kayat mo mat day dya abakla? Agpada kayo alalaki. Oreman, katamom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani ka ron sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam ti loko abakla? Saan ka di nga itajay ko na mapanang rugi mi di ospital? Wen, bro. Hangam inton saan a para rabi iti shift ko. Intaman manan ni Jerry's to bar? Ngem, saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masair tirik na ni Grace. Okay. Mga ramit na nga ron iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay Jerry's to bar. Agawid takal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko lata abilinan ti may sakadag iti talkak iti opisina. Okay. Fix schedule ta dayta. Makirelyebo akmat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nga agriri ni Grace? Ta sa anak amala daw nga agawid. Dimit ka aruba mi ani Eddie ti umunag iti resto ba? Adda kadwa na anak katalikod a babae. Atidok ti buok na. Ha? Nagkibindangay munag. Ay, jakmat mabaling ti umunag dita. Taamangan no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga tatiramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na. Ay, idanon ko nga ta daytoy ken ni Grace. Arami dirita ka
Edin, tinagtulagan ta nga aramidan kadagiti duha. Aguray tapay mo't agpamarang taan na sayaan tapno di da dumlaw. Sa bagay, jay kunada iti Tagalog nga unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko ray tabakla. Andan para bayad iti abang, kaya napay sugar daddy ko. Apay a sugar daddy. Sugar mommy, Apay ko sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isunton ti bang bayad iti abang ti paggigyan nakakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na, nga agikatakmet dito ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na, tapno si kanton ti kayat naka din na. Apay ko sugar mami, kat lalaki ba't ti bakla. Isunton ti mang bayad iti abang iti paggigyan nakakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan ko na nga agikatakmet dito ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na, tapno si kanto ti kayat naka din na. Masapol nga ro da pag tinulungan ta, no kasano ida ama patenag, tapno adda pang namnamaan ta. Ago derak man iti pampaturog. Matagayam kong aglaklako iti kasjay kay. Agit nga kamidan ta iti pampaturog. Nagkapoy kalakit ni. Ilaok taa iti inumunda no umay lang tumanin. No kasta, kapilitan na makaturog na. Paturugan tanto ida itiin iti asidag. Uy. Maawatan ka gayam. Nalaing ka talaga. Imbag, tanaawatan mo't lang, ti kayat ko ang mapasamak. Ngam, saan mo na masapul nga aramatong tibaklan? Tamadlawan na kayat na ka. Ngam ni Eddie, ti pangaramatan ta. Tapno agpadada ang makaturog, kat paturugan ta ida itiin. Adaawag ti kabsat ko iha. Masapol ang mapantay di lugar mi. Tanatay ka no ti asawa na. Nabayag ka di tayo nagpaspasya rin di Visayas, taadayo. Italaan, tanatayan ni Uncle, Mami. Hawan nga rod, anak ko. Masapol ang mapantamot. Uray agbatin ti asawam dito'y. Tapno adamot agbati dito'y balay. Uwan Mami. Kasano nga'y tinegosyo na ano umaymat. Imbag kanya, taadalat ta dagiti talkak iji restaurant ko. Itugot ta ni Eden. Nabayag asaan mo't anap na panijay. Uwan Mami. Agri-relakit di, no saan ta nga isurot. Mami, sa dino ka di papanan nyo kada lola? Papanantayo ko nam iha, ta sumurot ka. Mapantayo iti lugar ti kabsat na. Natay ka no ngamin ti asawa na. Ay, no kasta? Sumagmamanungal daw tayo ijay, Mami? Wan anak, agawid tayon to, inton malpas ang maitabon ni Uncle Toto. Makapasyarak matlaangan ijay lugar da lola. Iso amang isagana ka iti umanay nga arwatam, aging gaadi tayo agawid. Uwan, Mami, inak isagana dagiti kasapula. Oy, bro, Sabado ita, ang mga nunalipatam ti schedule ta. Awan ita ti tawi je balay mi. Adda na panandaan na tayan. Natay ti asawa ti kabsat ti katuganga ka babae. Ay, mayat kit di awan parikot. Uray maladaw ka nga agawid. Awan pagdanagam, tawan ti agungat. Ha? Awan agungat ko nam? Sabagay, mabalinta ti mga nijay. Santan nga agluto. Agurad talangan iti kananta, mabalinen. Isu ang mapantan. Tapno makasangot tapay dagiti kabarbaro agagayam ta ijay resto bar. Sabagay, italaing aramidak da ito'y. San kunton nga ulitan? Ay na, agkita kami manan iti Prince Charming ko. Alwadam kit di tamangan no addakat paggastusa madina oras. Adda
ka din nagatang mo, kun ko nam apampaturo. Ada, nakasagaran nga usarin tayo ton umay lang iti padpadaanan ta. Sabado inton bigat, saan ka di? Day tati aldaw, akanayon da ngayon umay. Ay, wan. Maaramat tamot langan tinsaganap. Kat sapay ko matagbali kita. No, agbali kita. Aramidik ti amin, tapno matagikwak ni Eddie. Nga oray adnan, asawa na. Kamnay, di kan tumat mangliplipat no si kanton tibak ng loka. Saan ko pulo sa malipatan ti gayem ko? Kan partner ko iti kalukwan anya. Ha? Anya kalukwan? Nagsingputak tupay. Nasingsing patakpay. Kunamsa. Anya ka diti order you? Tay nakalaan, Mr. Handsome Boy? Kas iti sigod nga order mi, Miss Beautiful. Mabalin ka diti makisango kada kayo nga uminom? Wala, Miss. Nalaing ka kadi nga uminom? Saan man? No lang, ada mangawis kada kami. Sige nga, Rod. Makisango kayo. Tapno adu tayo nga uminom. Okay, you're the boss. Bro, huray kaskasan mo. Napintas mo't dahit a waitress niya. When met, bro? Napintas met ti loka. Medyo mabayagan tayo gayam dito'y iha. Taurayan da pa'y ti anak na nga agapu iti abroad. Uray ko mano asidag. Taagawid tayo pa'y. Sa tayon to agsubli, mami. Ano sad tayo pa'y basit ti agyan dito'y iha. Italaag mo't na ito'y. Mabayag tumanan asaan tayo ang makaumay dito'y. Anya pa'y ngay, no di kasta, mami. Sapay, awan ti signal dito alugar. Day tabot ti parikot ditoy. Masapol amapan ka pa ijay ili. Ijay tayan ti signal. Masadutak mo tamag na, mami. Adayo pa'y ti pagnaan. Sakbay ang makalugan ngagpaili. Day ti may sapim manawan mi ditoy kani daddy yu idi. Daksang gasat. Tanasapa mo't ni daddy apim musay. Gapu iti sakit na. Imbag lakit din ta bakasyon ita. Ado ko matilangan ko, mami. Uwan nga rod, anak. Ngam, masikuranak ditoy. Awan serbi ti cellphone ko. Uwan nga rod. Masadutak mo tamag na. Adayo ti mapagna sakbay ang makalugan ang mapan ijiili. Tapno makatext when no makaawag laang. Umunatan samat nga gawid, mami. Agbati pa'y laang ni Lola no kayat na. Ha? Sige. Kasaritak ni Lola. Noan niya ti kunana. Ibagam mami. Masikuranak at talaga ditoy. Awan pa'y signal. Adda tayo iti kabambantayan. Cheers, kakadwa. Naragsak gayam, nagsasango tayo uminom. Ay nak, kanayon na maulit detoy. Uy na, mayat kayo nga minakainom adwaket. Nakapsot samot na uminom ti kadwa tayo. Nagdumog mo tayo. Ha? Ay na, saan nga minanarwam day ta nga uminom? Inawis ko lang amin. Tulungan tayo, taipan tayo ijayin. Ada kwarto ijaya pagturugan na. Ha? Ay, una niya. O sige, tulungan tayo man nga ro tigayam ko. Tayo talaga yan. Tulungan tayo. Tagayam tayo kat nga raw. Sige, tayo nakitaan. No ayan tinapintas abakan ti akwarto ijayin. Ado ngamin tinakitak a guest anapan ijayin. Turista samat dagijay. Sige nga ron. Ipan tayo. Leo, sa labayan tayo pantay tiin. Sige, kakadwa. Sa labayan yun, tasurutan da. Sino ti kadwak iti kama? Apay alamo-lamo ak. Nakaring ka matgaya man, my love.
My love? Apay nga inawagan ak iti my love. Si Kamat, bartak mo kadila ang tinaramid mo kanya. Kabayatan nga inawagan nak iti my love. Ti amok ni Grace ti kadwak. Grace gayam tinagan ti asawam. Awan na nyaman na kanyak. Basta ikanak iti oras mo. Kayat mo asawan. Mayat ka nga balin akiridak. No lakit di ada pa nagayat mo kanyak. Apay kit din na saan. Ay ayatan ka ngamin. Uray, makibingbingay aklang iti ayat mo. Bayadak langan ti inaramid ko kan ka. Kat lipatin tanti amin. Sana mabalin, Eddie. Jak lakit di kayat. Jak kabala na mapukaw ka. Ngam amumat nga ada asawak. Diyan nga rod ko na kun. Uray basit la panagayat ti bingay mo kanyak. Ano sak? Kasta ti panagayat ko kan ka. Anya da ito'y anaramid ko. Sigurado lakit di amasaktan ti asawak. Numaamuan na ti amin. Aglidayak lakit di ti kasta unay no panawan na. Diyay ko na kun. Uray basit la panagayat mo. Ano sak? Gaputa ay ayatan ka. Apay akas taunay ti pan nakariribok mo, bro. Mariribukan ako na eh. Jack, amo na ibagakin ka da ito yung no saan. Amo kung ti parikot mo. Nakitak amay may sa akwarto tinagturugan nyo kani Sara. Kasano numaamo ni Grace? Sigurado laki di ama sa tirik nana. Asino kumatimangi danon? Madanagan bro. Saan ka di nga awan dakas apalimad adi sumaw? Ay na, saan kumaati masakbayan, amabayag pa'y amapasamak ti pagdanagam. No di kat ti agdam hati sangwam. Saan ka asimurot ijay na pananda, Grace? Saan ka di, Manong? Sana kasi murot, tas sana mabalin na panawak ti negosyo kading. Kasta ka di? Pati ka di, Rabi? Kat agyan ka ijay ayan ti negosyo? Apay anadamag mo pa'y tikas na. Nadamag ko lang, mat. Ta saan ka ngamin asumang sangpet, Manong? Amo ka din ni Grace date na? Anya ko matiam muna. Kan, anya ka di ti sasawal mon. Si kalaang ti makaam mo. Saan ka di, Manong? Sa dinong ay ti pagturturugam no awan ni Grace. Diyak mo ti bagbagam. Ala, inakpay. Adda importante apapanak. Kasla adda karkar na kini Manong Eddie. Kayat ko aduktanen ti amin. Apay asaan nga agaw-awid dito. Napan nagtrabaho dagiti duha. Masigurado kung may tumanan ni Leo. Ang kasano ka? Umay ka di manan ni Edim? Madlaw nga ay ayatan na unay dedya Grace. Imbaga na abayadan na kanulaangan. Talipatan minti amin. Saan mo nga ipalubos Ibagam ka di. Ano panawan na ka? Ibagam ka ni Grace ti relasyon nyo. Mayat timbagam. But nga. Tapno di nakisina. Nang rona, takasla nagbungat inaramid kanya ni Jack. Ibagam ka di ka ni Eddie. Nga iso ti ama. Tapno addan to sustento nga itidnakin ka no madaron ti tiyempo. Mayat ka talaga amin, asing-asing mo. Aramatam ka di ti utak mo. Tapno nasaya atot masakbayam. Bayam, tainton addan makabulan. Agpakita ak iti doktor. Nung mapanagna ka na masikugak, ibagak ka ni Eddie nga iso ti ama. Naitamang ti kayat ko ken ka. Amo nga aramatan ti utak mo. Agawitan mami. Agpakuyog ta kadagiti kasinsin ko. Taumunatan ijay lugar tayo. O sige anak, agpaitulod ta nga rod. Tadyak unay masurutan ti dalan abumabay ti bantay.
Wan, mami. Itulod dan tumat ni Lola inton agawid. Takayat na pa'y mo ti agbati ditoy. O sige nga rod anak, isagana mo dagiti gamit mo. Kailiw kumatan ni Daddy, mami. Oray siya, kailiw kumatan. Kaasimot nga agmay-may sana bati iji balay tayo. Masurpresa lakit di, mami. Di na namnamaan na sumangpot ta. Sigurado lakit di, akanayon na taasagsagaan asumangpot. Bro, agawid akpay. Taynak ag sukat, sakbay ang mapanak iji ospital. Uray siyak, bro. Inakbiti di balay. Nasapa pa'y mat. Jak nakapag-shower dito'y in. Tawan pagsukatak. Ay, day tangarod kat. Ay, inton maminsan. Mangitugot talangan iti pagsukatan ta. Tapnos antan nga agawid. Kat, kasanon tinagsukatan ta? Ibati ta ka di dito'y in? Ay, una. Ala, agawid kan. Taagawid akmaten. Inton Sabadon tumanen, bro. Dito'y tamanen amaturog, kan ag happy-happy. Ariglado, Kaano nga ta sumangpet da Grace kanti anak mi? Mailiwak pa ikit din kadakwadan. May kawak ngagmay-may sa dito'y balay. Nakaarami daklakit nga rod iti sana may parbang. Ibatik pa'y dagiti badok itirabaw ti kama. Tainak pa'y shower. Sakbay ang mapanak iti opisina. At datan dito'y balay, mami. I-charge ko ti cellphone ko, tawagak ni Daddy. Sa ano pa'y nga awagan ni Daddy? Tapno masurpresa inton sumangpot. Mailiwak nga minan ka ni Daddy, mami. Nukastati ko na. Oh, di iso ti masurot. Good girl. Sige, ingka pa ije kwartom. Tamapanak mat ije kwartom ika ni Daddy. Okay, mami. Ay. Nagadumot tan alupot itirabaw ti kama. Kaawatan anamurang dagito'y alupot. Alaki data ipan ko ije laundry room. Apay ngay, asabali abang banglo ti masayop ko kadagiti dadto makawas na. Adalama ti lipstick, itibado na. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nabayagan da Grace ijay Visayas. Iti kaawanda, iti balayda. Napasamak ti San Arumbeng, kada Ede kan Sara. Nagpakpakasi ni Sara asaan kuman apampanawan ni Eddie. Nadanon nga rod ti isasangpat da Grace iti balayda. Kat naklaat da ito'y iti nakita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluhan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagado alupot iti rabaw ti kama. Kaawatan anamurang amin dagiti alupot. Alag ida, taipan ko iji laundry room. Apaya sa bali ti masayop ko nga angot ti bangbanglo. Ada pa'y lemma ti lipstick, iti bato na. Jack naka-grocery. Isolakwan nakman iti sabon mo, Olive. Adda ka matgaya man, Grace. Medyo nabayagan kayo itinapalan nyo, Nabati pa'y ket din ni Mami ijay, Taurayan da pa'y ti kaanakan na nga agapo ijay abroad. Ayun, gayam. Adda ka di pagturugan ni Manong Eddie ijay opisina na? Ha? Apa yan na damag mo day ta? Iso siguro ti pagturturugan na idiawan kayo. Ha? Apay? Man-mano ka di idi nga agawid? Wanmat. No daddo makat bigaten no lumabas ti kotse na ditoy. Inton kwan, mapanmanin. Mapan ka di agsukat no agawid. Ado ti lupot na itirabaw ti Katre. Oh, Grace, naikulang kamatan. Ha? Oh, at iti sabon agat-gatangam. Ngamni saan mo ko mga idandanon kin nila kayo mo ti imbagakan ka. Tapno dinak ungtan. Nalpasan ti duty.
Mabalin ka di ang mapantamanan iti Restobar? Ngam, saan mo't Sabado ita? Uray saan Sabado? No kayat ta, mabalin la tamat. Sabagay, kaya't kumat ang makasarita na imbag ni Sara. Imawag ngamin itay, kat imbaga na nga da kano importante nga ibaga na kanyak. Matlagayam. No anyaman day ta nga importante nga ibaga na. Mabalin ka di ang maamwak tumet. At dayamat may sekreto ken ka. Anya nga tat ibaga na ken ka. Wala, agrubot ka nga roden tamapantan ijay Restobar. Kalpasan na. Ijay in tumanan ti pagturugan ta. Okay, mapantangar ho din. Anya ka diti ko na mga importante nga ibagang, Sara. Nagapuak iti Dr. Eddie Calman. Imbaga ti doktora masikugak. Kaawatan ang nagbunga at gusto inaramid ta. Anya, addan to anak ta? Rumbag kumamaragsakan ka, saan ka di? Nakaragragsakat, tadanton anak ta. Kasano ita dayto yan? Kasano ni Grace kenti anak mi? Di mo kumapakariribukan ti mabalin ang mapasamak. Ti importante, addan anak ta. Kastoy nga ro ti aramiden ta, numasikog ka. Saan arumbay nga agtrabaho ka pa dito yung Restobar? Kasano nga, itigatang ko kadagiti masapsapol ko. No saan ako nga agtrabaho. Mangalak iti apartment apagyanam. Pasaray umay kabisitaan iti apartment nga alaak apagyanam. Ay, anyat pagkaragsakam ha? Nangabag ka ka diti pinustaan? Dati mauding daw ko dito yung Restobar. Agyanak pa yun iti apartment, amang ora iti panagdakkel ti tiyan ko. Apartment, kunam? Imbaga ka ni Eddie masikugak. Imbaga na sumardang ako nga agtrabaho dito yung Restobar. Iyalaan na pa iti apartment. Tagasat kang gayam. Oh, agsweldo tayon inton malam. Agpakana ka kanin ka ni boss? Wen, madamdama, umainak dagasan ni Eddie dito Itulod na iti apartment ko. Okay, mamati ka di nga anak na tisikog mo? Iso nga ron apa ikatanak dito yung Restobar. Takaasi ka no, ti agbalin nga anak mi. Mapanta ka din iti apartment ako nam, Eddie? Wen, ijay kan nga gen. Masapul nga anadam ti bagim. Tapno na salon at to ti anak ta. Kasano dagiti aramatan ijay? Dagiti alikaman ti kayat ko asawan. Saan mo napagparikutan na ita? Ang dami ni Jayan. Kayat mo asawan? Nakagatang kan? Wen, anda inawagak ka nang i-deliver ka dagiti amin agamit iti kusina kan salas. Ikang kalangan iti igatang mo kadagiti kasapulang pay. Thank you very much, honey. Ay, ayatan ka una Intang nga din, tapno makitam ti apartment. Magagana naklakat nga ron ang makakita iti bagbagam nga apartment. Nagpintasan, honey. Itakla nga mapadasan ti agyan iti apartment. Kwarto lang ti abanga kapag giginan mi. Ita, apartment. Nalawa pa iti sala. Bukod a kwarto, kusina kan aminan. Basit lang da ita, no agpay iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Eddie. Ikarik apag serbian ka iti amin a puso. Ala, mapantan iti kusina. Tapno makitam dagiti gamit iti. Okay, mapantan, honey. Wow! Nagpintasan! Kursunadak ti Maris ti Ref aginatang mo. Green? Paboritong Amaris ti green. Nasayat mo ta magustuhan ti ginatang ko aparaken ka. Hello, darling. Ayan mo ka di, Grace. Malaman Apay adi ka pa'y nagawid, darling. Ayan mo ka di. Ay? Adda kayo ka din dito lugar tayo? Saan ka kuman nga awagan? Tapno ma-surprise ka inton sumangpot ka.
Ngam di ka matla agawi din. Maturog ka kadi iti imbaga ni Olive a pagturturugam? Ha? Saan, darling? Diya ka mo nga da kayon. Orayan da ka. Umaya kon. Asino ti mawag? Tagdardaras ka matapumanaw, honey. Ni Grace, si Mang Peddan. Masapol nga agawid akon. Ayan nga iti ko nam nga ibatim apara iti kusina. Mabit lang tayo batik. Tayo nakon. Inton bigat ka nga agawid, honey. May sak dito inton rabi. Saan mabalin ang maturog ak dito eh? Tas si Mang Pet gaya man da Grace. Kabutang mo ka din ni Grace, honey. Saan ko akabuteng? Ala, ditakan. Mapanakon. Pimanawan ni Eddie. Madlaw nga ay ayatan na launay ti agnagan iti Grace. Nga, sana mabalin da ito eh. Masapol nga artapak day jay ag Grace. Tapno siyak ti ituloy na akas asawa na. Makita no sino tinalalaing. Masapol asyak ti mang tagikwa ka ni Eddie. Kanti kinabak nang na. Nagmayat, daytoy ayan ko nga apartment. Ni Adrian. Hello, Adrian? Nakaawag ka man? Hoy, Loka. Di ka mo't agipadamagan. No kasanot ti agyan iti apartment. Enjoy kayo kadi kundi Eddie? Nakatugawak anak kadikwatro itinalamuyot a sofa. Angam, masurunak. Tainawagan ti agnagan iti Grace ni Eddie kat nagdardaras arimwar. Kaya't maasawan, pimanawan dita? As in, agmay-may saka iti apartment mo? Kasta nga rod, no saan ko mga imawag ti bruha, kadwak ko maita ni Eddie. Anya nga rod, kat bumulbulod ka laang. Sana bale, adda ka dita apartment mo. Masiguradok a kompleto kay ti appliances dita. Wan matkit di? Ang masayang, ta saan asyak tinagbalin nga asawa ni Eddie. Siya kumatibak nang, saan kat aday jay a Grace. Naggapom ka di, darling. No saan ka nga inawagan? Saan ka kumapaya si Mang Pet? Saan man, darling? Adda lang amin impa-repair ko itilugan. Naimbag ta nakaawid kayon. Mailiw ako na yan kada kayo. Kasta kami mat iti anak mo. Mailiw kami kan ka. Iso a pinanawan mi pa ni Mami iti Visayas. Sumarunon tulaangan. Kumusta mo tinapanan nyo, Ijay? Daddy, nasulinak ijay. Awan pa'y signal. Diyak pa'y makaayayam iti cellphone. Di ka pa'y maawagan. Boring ijay. Ngam kasjay ti biyag mi di ubing kami pa eh. Awan ti cellphone, iso ati ay ayam mi kat patentero. Sigking, linnemangan ken anya pa'y dita asan a cellphone. Iso ti ay ayam da ijay, Daddy. At dapat di kugtaran da tilata. Inton maitapis. Mapanpidotan ti maysa. Sakbay ang mapan agbirok iti kadwana ang naglamang. Kasjay kami di ubing kami, anak. Ita, panay cellphone lang ang tigam dagiti ubing. Apay nga dalam mati lipstick iti polong. At dapay sa bali abang banglo ang nasayup ko kadagiti dagduma abadong. Lipstick? Amang ano tayo nadungpar ko a babae di magmagnaak. Amang ano na isagid ti rupa na itibadok. Kasta ka di. Sige, nakasaganan ti lamisaan. Intay manganan, kalpasan na makasukat ka. Sigurado man na mabsugak ita. Tadan tinalaing agluto iti naimas amakan. No saan ka lang ay ayatan, saan akon ang nagluto, tanabanugak iti biyahe. Kayat ko lang amin amabsog ti asawa. Agyaman ak, darling. Kailiw ka, ken tinaimas a lutom. Saan ka kadimot lang ang nagaramid iti may kaniwas? Kabayatan nga awan kami kani Eden? Anya ko maamay kaniwas, darling. Ala,
Intayo kat mahanan. Tani, mabisin ako. Hello, Lola. Adda ka dita ili, ta nakaawag ka? Wan, apo. Intuludak dito'y ili, ta umayak batan dita. Mapan kayo ka din ije pantalan, Lola? Wan, apo. I-text ko no niya nga oras ka agrubot ti pagluganak. Wan, Lola. I-text siyo no makadanon kayo manan iti pantalan. Kan, no aglugan kayo iti bus. Wan, apo. Ibagam ka ni mamim, tasabtandak to, wan? Wan, Lola. Ibagak to ka ni Mami, tas sumabat kami to ije terminal ti bus. Wan man nga rod, apo. Sige nga rodin, Lola. Bye! Nagpintas mat ngagpaiso na ito apartment mo, friend. Naglawa. Maragsakan ak unay, tanamati ni Eddie nga iso ti amati si Kugko. Nagswerte ka. Ako ka. Makitkitam ka rin pa na dyan nga amat ni sikog mo. Uray saan ko na makitkita? Awan tumatlat sirbi na tao. Manglilipot. Imbaga, tada ni Eddie amang itak dari ti inaramid ti langgong. O dapay apartment mo adi na oras. Kompleto pa iti appliances. Iso saan ko apaluspusan tinaimbag agasat ko iti sidong ni Eddie. Bongga nagpaiso tinasaraka mapagbakasan. Aging gat kaano nga tada ito. Ha? Anyat kayat mo asawan? Nungay maduktalan ka asawa na, kat idarum na kayo. Kulong kipagtungpalan niyo. Adaman damaga, Grace. Dinamag mo ka din kin ni Manong Eddie no nagturturugan na idiawan ka? Amang iti bakante a kwarto iti opisina na. Adapay dakkel a sofa ijay amabalin na apagidaan no kayat na. Kasta ka di? Ay, kas lang amin addam-adi agparparik na kanya. Anya ko madaytang agparparik na kan ka? Narigat nga min tagsasao. Amangan no agkibaltang ti atap ko. Kasla damot atap ko apalso mapaspasamak. No si kati pagaramidan ti asawam iti may kaniwas. Anya ti ramidam? Anya may kaniwas ti kayat mo asawan. Kas kumay ti agbabae. Apay ko mga agbabae, kat sa anak mat ngagkurkurang kankwana. Imposible, ama pasamak dayta, Olive. Ring-aring ti cellphone ni Eddie. Adan sapay lang iti banyo. Mami, nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na. Napan ka din iti opisina? Ada pa iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan, inton madamdama. Kitaan nyo ano, anya dayta, Mami. Amang ano, emergency. Anya nga ta, ti makita ni Grace iti cellphone ni Eddie. Papagayam, di uliwaya na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas, anapauluan. Legal wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merong. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Reputaso. Isagsabot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi saan ang mauray ni Grace ni Eddie nga agawid. Inawagan na nga rod ti asawa na, kat nagawid nga rod ni Eddie. Iti panaglabas ti aldaw, saan ang mauray ni Sarah ni Eddie asumarungkar. Isu nga in text na dayton. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Legal wife, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nalipatan samat ni Daddy ti cellphone na, Mami. Napan ka din iti opisina? Adan sa pa iti banyo, anak. Kitaan ng tulangan inton madamdama. Kitaan yun ano, anya dayta, Mami.
Amang ano emergency? At dapat nga tayo ijipan nyo. Jakmat na nga ganagandar tilugan na. Inakitaan no at dapat tilugan iti garahe. O, sige anak. Mami, awan mat. O, sige anak. Kitaak man, no asino ti umawawag. Hello? Hello? Asino da ito'y? Ayat ka din ni Eddie. Apay nga dakan ka ti cellphone na. Asino da ka di? Anya ti masapol yu iti asawak? Edad mo kan kuha na ti cellphone na. Ada ibaga. Awan dito'y ni Eddie. Nabati na ti cellphone na. Saan ka diya mabalin nga ibagam kanyak? Taidanon kulatan kan kuha na? Mailiw akon kan kuha na. Ngam di matlag pakitan. Asino ka? Apay akailiw mo ti asawak? Asawa ta adwa kunam. Bye. Anya? Asino jay mawag, mami? Apay ana ikulang kayo. Sino day chay? Apay akas jay timbaga na. Pudno nga ta. Ti anya, mami? Mapan ka pa jay kwartom anak. Ibagam ka ni Lolam, taumay dito eh. Wan, mami. Adansa ni Lola iti kusina. Sige, inak ayaban. Pudno nga ta dito eh. Manula ang alawas nga awanak. Adda ka din kasukat ko. Apay anak ko, kaskala na tukawan iti ulag. Adda, imawag a babae, mami. Dinamag ko no asino. Kuna na nga, asawa ka numot ni Eddie. Anya, saan nga taarong number? Wano, agbala ti imawag? Imposible, mami. Diyak maawat alukunak ti asawak. Iha, saan mo pa'y nga amuno anya ti pudno? Pankampay nga umuna. Kita agmanan, no ada text na. Sakbay nga agsakit tinakam mo. Agdamag ka pa'y nga umuna iti asawam, iha. Ada text nga agpayso ti agnagat ti Sara. Basaot man. Hello, Han. Di ka matla umayan diti apartment. Agmay sa akanayon dito eh. Diyos ko! Apay akas lamadandanagan ka. Ay na, bigbigat. Mapanak kumakat ijay trabaho. Nabatik sa ti cellphone ko ijay balay. Awan mat iti bulsak. Amangan mat no adda ijay bag mo. Kinita kat awan. Panagkunakat nabatik ijay balay. Ay na. Ikararag mula angin. Asapay la kumatasan nga umawag. Wano ag-text ni Sara. Ay noon, delikado ka. Sana mabalin. Masair lakit diti asawak. No adda mabasa na a-text ni Sara. Saan ang mabalin? Ket, anya pa'y lang ter aramidem ngay. Ingkalayan na. Sige Rod. Panawan kan. Tay nakalaan ti cellphone ko. Saan ang mabalin nga adda mabasa ijay ni Grace? Nagsubli ka kadi. Gapo iti nabati ma cellphone mo. Anya tinagkurangakan ka, Eddie. Inaramid ko mat amin ti kunak. Apay nga insukat na. Saan ka nga insukat, darling? Please. Ulbod! Napod nung ayayatan nag. Apay nga rod nga adda Sara iti biyag mo. Saan ko nga ayayatan ni Sara? Patyan na kuma. Hindi nakarakupan, hudas ka. Impay ko ti amin ko kan ka. Anya pa'y di kurang. Pakawanan na kuma, darling. Siga ti ayayatek. Inayat kay tinapod no. Nagtalaga kiti kastaunay kan ka. Ngamayan day tapa nagtalaga. Maglilipot ka. Anya ti aramidek. Tapno mapakawan naklahay. Pangasim tay bagam. Aramidek amin nga ibagam. Promise. Aramidek.
Saan ka pa'y ngagpakpakita kanyak? Takas labumtak ti baro kung ko magkakit-kita kan ka. Pumanaw ka! Apay akas kalan ako taran abilit, honey. Umanag ka, tailutag tinasakit mo. Apay nga imawag kay Jebalay. Apay nga imbagam kini Grace ti amin. Adamat karbangak, saan ka di? Awan ti karbangam kanyak. Ta imbagak met abayadan ka, ngem di mo kayat. Saan ko nga ilako kan ka ti ayat ko, honey? Ay ayatan ka ngamin. Saan ka nga ay ayatan? Inyalaan ka lang iti apartment para iti anak ta. Awan relasyon ta. No awan relasyon ta? Apay nga rod, anaturog kay ti ayan ko. Basta, saan ka nga ay ayatan? Ti asawak ti ay ayatek. Amok nga iso ti legal wife. Mistress nakmat. Iti sumagmamano abulan na panagdan nata. Inayat ka iti kasta unay. Ay ayatan ka unay, Eddie. Di ta ka man laingan. Dinadaal mo ti relasyon mi iti asawak. Hello, Sarah. Itamang pa nga imawag ka. Kita man ni Eddie. Makapungtot unay. Pinataray na ti kotse na. Nagpartak, ti pa nagpataray na. Ay na. Ay sus, kas dyan na dayjay no makapungtot. Agpataray iti napardas. Ay, ang mga numadisgrasya. Overspeeding lakid di manen. Anya ti aramidan ta. Ang mga numadisgrasya. Ay, sapay awan ti dengdenggan na dayjay no makapungtot. Ay, delikadon sa anya ngamin ti inaramid mo. Inawagak ni Eddie. Ni Grace, tinakasumbat ka nakabasa iti text ko. Hala ka! Apay nga inaramid mo dayta. Ay, delikado nga roden Sigurado nga addasan anasaya at amapasamak. Ay, sigan tumat ngamin. Tila inararamid mo. Hello, Grace. Adda ka didita ni Eddie? Adda ka di amo maipapan ka da Eddie kan Sarah. Aha. Ay, kuha, Grace. Sikat ti ayatan ti asawa. Nupod nung ay ayatan nak. Di na ko mainsukat. Ay nga, saan ko maakasta, friend? Amangan ngamin na madisgrasya ni Eddie. Ngamin, agpatpataray dayjay itinapartak no kas di makapungtot. Adda ka di maaramidan tayo. Nukasta ti aramidan na. Ay na, madanagan na klaunay. Kaasimat ni Eddie. Asino ita ti nakakaasi? Iso anang lipot. Wano siya ka nariputan. Ha? Ay, hidya ka mo ti aramidek. Ay, ang mga numadamdama, kat adan iti ospital ti asawam. Ay, pakawanam kuman, Grace. Apay ngayon may kaditeris to bar. Dakkelan ti tiyan mo. Ningamin Eddie. Pinapanaw samat ti asawa na. Imay di apartment ang makapungpungtot. Amo ka diti asawa natin, may papan ka na kayo? Inawagak kan in text ko ti cellphone ni Eddie. Ni Grace ti nakasumbat. Kan nakabasa iti text ko. Very good. Masiguradok na outside ako lambo. Iso anak pa ni di apartment. Orayom, ta masiguradok na agsubli di apartment. No saan nga awatan ti asawa na. Kasta nga ta? Agawidak nga rudan. Tapno addaak ni Jay apartment no mapan Jay. Rumbag lang. Ala, agawit kan. May kakit dito yan. Uy, adda aksidente ka no iti downtown. Uy, inyig dati biktima ditoy. Uy, umunagak iti emergency room. Ni Eddie da itoy. Ado ti sugat na. Ay na. Grabe, tinapasamakan ko na. Patayo ni Jasiyo. 50-50 ti pasyente. When, Doc? Hello, asino ka di da itoy? Hello, tita. Nileyo da itoy. Ibagam kumakan ni Grace ang aksidente ni Eddie.
Serious ita? Aday di silid na, sana rumrumwar. Sangit a sangit. Ibagam iti babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kuana. Tita, lading itak ti mapaspasamak kadakwada. Ada ka di amom iti mapaspasamak. Apay adi mo inanawa ti gayem mo. Kwa, tita. Sige, tita. Pakibagayulatan ka ni Grace. Bye. Diyak ibagbaga ka ni Grace. Tapno saan ama na yun ang tisakit tinakam na. Anya ka din da ito ay mapaspasamak kada kayo, Eddie. Hoy, naaksidente ka. Nimot Grace, saan ka no arumrumwar? Hoy, kaasimat. Hoy, adan samat basol ko itinapasamak. Hoy, siyang gamin tinangawis ka ni Eddie anapan iti restobar. Ay na, apo. Pangasim kumaa. Tasaan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasamak kada Eddie kan Grace. Ay, huwag gayam. Awagat ni Sarah. Tapno isulangan ti umay. Oh, Leo, nakaawag ka mat. Anya ti madamag. Ay na, adaak ita dito'y ruwar ti ospital. Tawan signal ija uneg. Ay na, Sarah. Serious ti kasasaad ni Eddie. At ICU. Anya? Serious ko nam? Anya tinapasamak? Naaksidente. Numabalin. Umay ka kumata sublatan nak. Ay na, napuyatan nak anang bantay kan kuana. Sige, itamat lang. Umayak di ta ospital. Sige, agyaman nak. Awan pa'y ngamin pulos turog po. Okay, mabitak lang. Madamdama, addaak ditan, Leo. Apay adi ka mangmangan, mami. Kasano no adama di ang mapasamakan ka. Kasano akton, mami. Diyak ka ba ulan no awan ka, mami. Ala, ingka mga anak. Bayanak lang dito'y. Diyak kayat mo ti mangan o di ka mangan, mami. Umay kan ata mangantan. Please, mami. Manganta ko man, tamabisina kon. Oo, sige. Saan arumbang mayraman ka mabisinan? Saan arumbang apailuyo sakit tinakam? Si kalangan ti pangipayak iti amin nga oras ko. Apay ngamin, mami. Anya ka di parikot yo. Ayan ni Daddy. Adan iti sidong ti sabali, anak. Anya? Diyak maawatan, mami. Sana na day ti pagsaritaan ta. Agsakit lang ti barukong ko. Ala, intakat manganan. Tasumra kak itay di restaurant. Sumurot ka kanya. Sige, mami. Imbag tarimwar kamutlaangan, iha. Napanunot ka maminti anak ko, mami. Kasi ang mairaman. Husto tako nam, iha. Hanya nga rod, at daditaan, saan mo na maibabawi dagiti pasamak? Nagsakit namin na panunutan, mami. Napudno akan kwa na. Ngam di nakgayam kap-kap na kan. Tanagsapol pa iti sa bali. Ngam idisaan ka rumrumwar, imawag ni Leo. Adda ka no iti ospital di Eddie. Na aksidente ka no. Anya tinsong batyo iti awag ni Leo, mami. Gapo iti surun ko. Imbagak nga awagan na day di babae na. Taiso ti mapan mga sikaso kan kwa na. Kasta ka di, mami. Nalabit nga adda nga rudon iti kabit na amang banbantay kan kwa na. Agtrabaho akit di, para iti anak ni. Bay ak idaadway di ospital. Namangmangagnak, Eddie. Ikutim ko matiramay mo. Pangaasim. Mayat matanti vital signs na. Ang kuno ti doktor, nga mga no adama di abunga ti pan naka-aksidente na. Anya ti kayat mo asawan? Saan pa nga imbaga ti doktor? Nga, namnamaan tayo ti imbaga na ama di a resulta na. Anya ka ta?
Agbalin ka di, abaldado. Uy, saan tayo pa maibaga? Hanggang depende ti mapasamak intun makariing. Urayan tayo ang makapuot ti kayat ko asawan. Anya ka ti mapasamak intun makapuot. Ay na, at dadanag ko no makapuot ni Eddie. Tapay nga dadanag mo ako nam. Si kamat ni masabat ko, Leo. Kumusta ni Eddie? Critical pa lang, ti kasasaad na. Kumatos pa laeng. Adda ka din nadangaran iti unag tibagina? Nalabit nga da iti utek. Nakaro ngamin ti pan nakadangran na. Gapo iti pan naka-aksidente na. Malasatan na nga ta. Day tangaro ti pagdandanagak. Sapay lang kumata malasatan na. Anya ka di ti posible ang mapasamak no kas pangarigan makapuot. Saan ngagpapada ti tao? Depende ti bagina. Noan niya ti damage na. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo pa abiglaen? O sige, inak pa iti ayan ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie? Sa dinutayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanyak. Aday ti ima. Agong anya dakitoy. Apay, asaan ang mabigbig ni Eddie, ni Sarah? Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo ita alawas na pauluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insura para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napartak ti panagmaneho ni Eddie. Agapwanan ti pan naka-aksidente na. Intaray da nga ron iti ospital, kat critical ti kasasaad na. Inyawag nga ron ni Leo ken ni Grace, ngam ni Nana Helen ti nakasumbat. Imbaga nga ron ni Nana Helen at ti babae na ti awagan na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw a panagtalay na ad ni Eddie iti ospital. Nakapuot matlangan daytoy. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas na napuluhan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Leo, nagmulagat ni Eddie. Saan tayo pa biglaan? O sige, tayo nakayaban ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie? Sa dinutayan ko. Apay nga ado tinakawayat kanyak. Aday ti ima. Iti agong. Anya dagitoy. Senyales na mayatan ti pasyente. Malasatan na ni patay. Leo, itad mo na kitin resetak. Ay na, wundok, kit agyaman na. Mapanta ka din ni restaurant, Mami? Wan anak, masapul nagtrabaho ak para kan ka. Masapul asaan ko abaybay ang ti restaurant para iti masakbayan. Ayan ka din ni Daddy, Mami. Napanan iti sidong ti sabali. Saan mo nasapulan? Kabailan ka nga isakad, anak ko. Ngam kayat ko ang makita ni Daddy. Urayam nga umay nakasarungkaran. No napatag ka matlaang kan kwa na. Saan ka katian napatagkan kwa na, Mami? Saan ako napatpatgan ni Daddy, anak? Imposible, Mami. Jakpat yan. Uray siyak. Saan ko matapat yan? Ngam naaramid naan. Apay at
Adinak mabigbig ni Eddie, Leo. Kuna ti doktor, anatamaan iti anterograde amnesia. Anya ti anterograde amnesia? Malipatan na dagiti nabiit pa'y apasamak. Ngam, intak ang malagip na pa'y tinapalabas. Anya? Saan ka di ati amnesia? Kat awan malagip na? Ay na, anterograde laang nga rod. Nagduduma ti klase ti amnesia. Maagasan tupay nga tadayta nga anterograde amnesia? Saan tayo nga amuno kaano? Depende dayta iti tao ang matamaan. Ngamin, adda maka-recover. Adamat saan? Apay ajak meten makitkita ni Dadim. Adan sa kano iti sidong ti sabali, anti. Anya? Addan iti sidong ti sabali ko nam? Ay, di ka maawatan nga ubing. Uray siya, kanti. Diyak mo't maawatan. Ngam, dayta ti imbaga ni mami. Nagsingpet ni Dadim. Imalatiw iti sabali. Anya nga'y malatiw, anti. Saan ko ang maawatan? Ay, damagam to kin ni mami no anya dayta basang. Ay, gumatangak iti sabon, anti. Aglaba ka no ni Lola. Ay, kaano pa'y kadi asaan na nagaw-awid ni Dadim basang? Nabayag mo't pasiton. Ngam, saan ko abinilang no manong aldaw? Mangan kan, bro. Tapno daras ka pumigsa. Diyak kayat timangan. Kailiw ko ni Grace. Saan mo ka di at talaga ang malagip ni Sarah? Asino Sara? Diyay mangibagbag ang asawak. Awan asawak Sara. Bro, imbaga ti doktor ang mabalin mo ti agawid. Iawid kan iji apartment mo nga ayan ni Sarah. Apartment? Adda apartment ko? Adda, bro. Ijay kapay, tama siguradok ang nasakit pala ang tinakam ni Grace kan ka. Adda ka di basol ko iti asawak ako nam. Apay ang nasakit tinakam na kanyak. Kuha, bro. Malagip mo ton, wag subli ti lagip mo. Ang may mayat no ijay kapay la apartment. Taka na yung nakangamapan ijay. Kumusta Leo? Agawid ka din? Wan, tulungan na. Ta ijay apartment te pagawidan ni Eddie. Rumbang lang nga ijay. No sana pinagdalaw ti asawa na saan kumaan na aksidente. Hoy na, saan tayo kumanga agpabasol no apay ang aksidente? Biktima pa'y lang ni Grace. No di na pinagdalaw, naliklikan ko matipan naka-aksidente na. Ngam saan namat nga imbaga nga agmaneho iti nakaparpartak. Saan ka di? Hanggang panunutan tayo no apay a pinapanaw na. Ha? Sige. Doon kong araw doon ti wheelchair. Tama pantayon. O sige. At damatin ijerwar ti kotsek apang iluganan tayo. Sarah, ilutom dagiti namnamaam akayat ni Eddie. Tapno daras umimbag. Ngam, apay adina kayat no pakanak. Gatas laang kandanom, di kayat na. Ay, ala. Padasak akasarita ang mangan. Tapno daras umimbag. Sana la kayat ti uminom, no sikat ti mang painom. Ngam na siya, di namat kayat. Sa nabali Agyanak pa'y dito apartment. Tapno maasikasok, kat daras umimbag. Adamat kit di ti may sa abakan ti akwarto. Ejay kan nga agyan. Ang no ada jutik, kapilitan, asikat ti mga sikaso kan kuana. Madlaw ko analiday ka ang kanayon, Grace. Husto ti atap ko idi, saan ka di? Jack ni namnama ama aramid ni Eddie kada kami ti kastoy. Nung atang sublikan ka, maawat mo ka di pa'y? Nalabit asaanan nga agsubli ti sigod apan nagayat ko kan kuana. Ngam kasapulan ti anak mi ti ama. Sa bagay,
Ngam nabayag basitan ajak nakit-kita alimabas tilugan na dito. Addan iti ayan ti mistress na. Api nga tamot nga dalalaki asaan amapnek iti asawa da. Da ita ti jak amo asong batan, ading ko. Nakakutkutong kan. Apay adi ka mangan. Kailiw ko ti luto ni Grace. Naimas ti luto na. Kaya nasingpat nga asawa. Asawa nakmat Mangan ka, tapno agbaliw ti itsuram. Nagkutong ka. Asawa ka ayamat. Katulong kan samat. Ngamsan mo nga mo ti agluto. Makapasakit matibang bagam, honey. Kaano ka di amalagipnak? Sika ka di tinala ni Grace a katulong. Di mo pa mo ti agluto. Sana na imas ti lutom. Anya nga ron ti kayat mo aluto, tapno mangan ka. Sayang ti kinabaknang mo apakairanudak, no at mapasamak kan ka. Panawan nak dito Ingka kat biro kan ni Grace. Mailiwak kan kwa na. Ada ka din damag mo, no kumustan ti asawa. Padasak to ti agdamag ka ni Leo, mami. Ada atap ko ana aksidente. Gapo iti panang papanaw mo idikan kwa na. Diyak mo tinamnama nga agmaneho iti nakaparpardas, mami. Damagamot no kumustan ti kasasaad na. Asawang paylaang dayjay. Ama ti anak mo. Uwan, mami. Nileyon ton ti pagdamaga. Kasla na ko na ngamin idi imawag. A critical kano ti kasasaad ti asawam. Ha? Critical ko na yung mami. Apay adi yung baga kanyak a critical gayam. Kasano kat di ka mat rumrumuar? Sangit ka mat asangit. Apay akasla kumarkaro ti kasasaad ni Eddie, Leo. Madandanagan nga rod. Kasladinan tarigagayan ti agbyag. Nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasano, no adadakas ang mapasamak kin kwa na dito Saan ka akayat asaktan? Kayat kong agsubli ti ganaygay ti gayem ko. Di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan. Ang mga ni Grace ti makatulong kan kwa na. Tapno daras umimbag. Isublim ka ni Grace? Kasta ka ni? Pagparangak asyak ti akin apartment ditoy. Padasak ti agpakaasi kan ni Grace asarong karan na ni Eddie ditoy. Barang mga ni Eddie kat agsubli ti pigsana. Ha? Mayat nga tadaytang aramiden? Pangasim ko masara. No napatagmutlaan kan ni Eddie. Aramiden tati amin a remedyo. Tapno lang mangan. Tapno aging bag. O sige, umanugot ak. Ngam dito nga agyan ni Eddie. Pinalubusam ang mapanibagan ni Leo ka ni Grace ti may papan ka ni Eddie? Kasano, no adadakas ang mapasamak ka ni Eddie dito Ad-adda nga awan magimulak. Ti pagsidda awak. Kasla nagbalin mo nga ubing ni Eddie. Resulta ka no ti pan naka-aksidente na. Ininot ka no nga agbaliw. Ang kasano nga agbaliw? Kat saan mat nga ron amangan? Nagasat pa lang ni Eddie. Tanasaya at ni Leo agayam na. Asikasun na iti husto ti gayam na. Bilibak mat nga ron iti dayjay a Leo. Itaman pa yan nakapasyar ka dito Nabayag mat basit adi kaim imay dito balay, Leo. Grace, agpagpakaasi ak. Manipot pinapanaw mo ni Eddie. Saanan amang mangan? Dinan kaya timangan. Kaasi mat. Si kaakanayon ti sapsapulan na. Saan ka di anapan iti ayan ti kabit na? Idi na aksidente. Naaddaan iti anterograde amnesia. Dinan malagip ni Sarah. Di na kamalipatan. Si kalaakanayon ti sapsapulan na. Ay na.
Kaslaubing ita, iji apartment ko. Sikat ti mga asikaso kan ko, na? Wan, day tatipod no. Isong agpakpakaasi akan ka, Grace. No kaguram man. Umay mo kumamat pa siyaren. Kan, pakanam kumab, bareng mangan. Ipagpagapong lakuman kanyak. Panunutak pa'y day nga ibagbagam, Leo. Ano samti mapan iha? Amang ano makon konsensyan ti asawam. Iso akas jay tinapasamak na. Pakawanam kumakas maysa a Kristiyano. Kaya tsuka di amapanak iji apartment nga ayan na, mami. Masakit di tao. Saan kano amang mangan? Kasano no ba idalit? Kat maawanan itigasat nga agbyag. Sige, mami. Mapan kami ka ni Eden inton bigat iji apartment nga ayan na. Amo ka mailimot ti anak ko iti amana. Dayta ti rumbang iha. Amin a tao, agkamali. Agpipindakawan tayo kuma. Kasta ti kayat ti Diyos. Mayat ti pamakawan no ti tao kat makitam adumawat iti pamakawan, mami. Ngam no saan? Kasano kumaapakawanam? Saan ka di adimbawat kan kay ti pamakawan? Sakbay ana aksidente. Diyakon malagip, mami. Nagsakit ngamin idi tinakam ko. No umay ni Grace dito'y apartment, pakitaan tayo kumay tinasayaat. Da tayo tinakabasol. Isuad da tayo ti agpakumbaba. Para kan ni Eddie agayam tayo. Kaya't nakariti umay no bilang? Kasla imposible nga umay kat nasaktan. Sapay la kumaat umay. Nagpakpakaasi akan kwa na. Kasla drama dati ang mapasamak ah. Purayak man ti sumaruno ang mapasamak. Ikararag tayo. Tasapay la kumata umay ni Grace. Leo, imbag man tanaanos ka amak sa asikaso ken kwa na. Idin to tagayem mo lang, mate. Ay na, nasaya at agayem ni Eddie. Idi katuturpos ko lang kas nurse. Awan ti aramatek amapan iji abroad. Isu tinang tulong kanyak ang makapan iji abroad. Nagmayat mo't gaya man tagpautang itinaimbagan. Ay na, paisuday ta. Mangnamnama ka nga isublinto ti apot impautang mo ana imbag anakam. No, saan ang maisubli tinang ipautangam? Apay akas ta tinagbalinan na. Kumarkaro akas laubing. Ay na, kasta talaga no adda damage ti utak na. Gapo iti trauma. Ngam no mataming iti husto. Adda posibilidad nga agbaliw mutlaeng. Kasta ka di? Narigat matgayam no maaksidente ti ulo ti tao. Ay napudno na ita. Ado ti mading epekto na no madangran ti ulo. Kaano nga ta nga maimbagan? Kasanwa ka makadawat ken kwa na iti kwarta. Ay, un gayam. Intun madamdama. Padasik manan nga alukuyan ni Grace. Barang mapakan na. Ay na, gatas langan ti papaunag na. Sakbay amangan iti agas na. Awan papanan na no di agkapsod, tadimat mangan. Saan nyo ka di pa'y anasarakan tayan ni Grace? Padasik amapan kitaan. Ang magtulag ta mangan ka no umay ditoy. Wen, no umay lakit di. Manganak. O sige nga rod bro. Mapanak pa'y nga rod. Saan ka sumangsangpet? No saan mo masarakan ni Grace? Asino lang unay gayta Grace? Di ka kat mangantap no maikat ti walwalting mo? Asino kaya katulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no may dayta ibagbagam a Grace. Ipulong ka kankwana intun sumangpet. Malukoy nga tanilayo ni Grace, amapan iji apartment. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na napauwan.
Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas na pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag, no umay day ta ibagbagam a Grace. Apay kit dinasan. Ipulong ka kankwa na inton sumangpet. Talaga nga dawalwalting na. Di na mo ti sasawan na. Kaano ka nga ta maimbagan? Makapasikor! Panawan nak ditoy. Saan ka dumayamudom? Nagalas akitaan. Talaga apanawan ka dito'y kwarto. Awan pa'y mat maalakan ka. Mapan ka ka dinubigat iti ayan ni Eddie, iha. Diyak nga rod amo, mami. Impagarup ko anaragsak iti sidong tinangisukatan na kanyak. Saan? Taadamot gayam anterograde amnesia na. Kasbay sa Kristiyano, ingkakitaan ti ama ti anak mo. Pakawanem, tama nga noan niya ti mapasamakan ko na, iha. Kapilitan na mapan kami ka ni Eden, mami. Amok ang mailiwmatan iti amana. Doapay mat nga minakastoy tinagbanagan ti relasyon niyo nga agasawa. Saan ko man napasamak daytoy? No awan tinagloko, mami. Anya nga rod anak ko, adaditan, nalpasen ang napasamak. Patgam ti pakaasi ni Leo kan ka. Oh, si kamat gayam, Adrian. Imay ka din tiyag naga ni ti Grace. Di pa si mangput ni Leo anapan ng sukon. Sana nga mo no umaywan no saan. Padamagan nak na niya ti mapasamak ha. No umay wano saan. Di ka agdanag. Sikat ti umuna apang ibagaak. Iti mapasamak. Namnamag na ita. Aguray ako mamot dito eh. Madinsamot. Amangan no saliak lang. Agsubliak ton na malam. Sige lang, Adrian. Sapay ko ma, tamayat ti resulta ti amin. Kat inton maalam ti kinabak ng ni Eddie. Di nakliplipatan, ha? Namnamaam day ta, Adrian. Dakkel tinaitulong mo kanyak, tapno matagikwak ni Eddie. Grace, anya ka titi desisyon mo? Umay kakadimat laeng. Daytoy, katapno matulungam ni Eddie nga agimbag. Umay kami ti anak ko. Kailiwnan ti amana. Saan ko amabalin nga ipaidam kan kwa na ti karbangan na makita ti amana? Ay na, agyaman ak unay Grace. Intay yung arudin ah. Eden, anak, umay kan. Adan ni Tito Maleo. Umayan, mami. Kartingam anak ko, agur-uray ni Tito Maleo. Okay, intayon, mami. Impagkaimbay kayo para ka ni Eddie. Aramidan tayo ti amin, tapno agimbag ni Eddie. Ayan ni Eddie Leo. Jack mo't makita dito eh. Surutan nak, tamapan tayo iti kwarto na. Aday jay. Sige Leo, sumurot kami ka ni Eden. Sige. Oh, dito iti kwarto na. Eden? Grace? Daddy! Napanan ka di dagiti agin ha, nana. Napanday ta ayan ni Eddie. Masakit ka no, kat nila ang Grace ti sapsapulen na. Kasta ka di, nana? Kaawatan nga ay ayatan na ni Grace no iso ti sapulen na. Nalabi ta kasta balasang ko.
Kung najay kayam ni Eddie, asaan ka nun amang mangan? Kaasimot nga rod ni Manong Eddie. Ano kasta, nana? Iso anapan dagiti dua. Dagiti agina. Tama nga no adda kanundakas anapasamak ni Eddie. Apay akas na tinsuram, Eddie. Apay ang nagkutong ka. Grace, nagpakita ka matlayan. Binirbiro ka. Ngam di ka masapulan. Napnapanam. Saan nakapimanaw? Apay ang nagkutong ka. Agluto ak, tamangan kahwan. Sige man nga, Rod. Inayayat ko nga asawa. Agluto ka. Tagsasango tayo amangan. Eden, agyaman na ka. Ta nagpakita kayo kanyak. Kailiw kayo unay. Daddy, di ka kadimang mangan? Apay ang nagkutong ka. Sa anak ang makapangan. Naawan kayo iti denak. Da kayo kini mamim. Manyay po dita. Mangan kayo nga rodwan. Mangan tayo ko nam anak ko. O sige, inakarod agluto. Tamangan tayo, wen? Alaman nga, Rod. Inayayat ko nga asawak. Leo, ayan ka di ti mabalin ang mailuto. Kita am lang di ta kusina. Lukat am lata ti ref. Takita noan nga ti mabalin mo nga iluto. Agyaman nak, Leo. Sige, mapanak nga rodon iji kusina. Uy, malagip na ti agina. Ngam di nak malagip. Tingamin antero grade amnesia ket kasta. Di na malagip tinabit apasamak. Ad-adakit di at tinabayag apasamak ti malagip na. Ket, no mabayag nga agsubli ti lagip na iti agdama apasamak. Kasano akon? Ay, diyak amo tinapatag, ket mangan kuma, tapno daras maimbagan. Mangan nga ta, numalpas nga agluto ni Grace? Kita antayuan numangan. Ay, senyales, ang maimbagan adagos. Naluto ka din, Mami. Mabalin ka din napakanin ni Daddy. Wan anak, isagana ta ti lamisaan. Ibagak mo ka ni Leo, taumaydan ka ni Daddy. Pati ka di may sa babae, Mami. No kayat na ti makisango. Ay, tulungan ka nga rod amang isagana iti lamisaan, Mami. Sige anak, taibagak mo ka ni Leo nga umaydan. Wan, Mami, isagana kon ti lamisaan. Sige, Grace, darling. Mga anak, tamabisinak meten. Amok anaimas ti lutom. Mabsugak lakit di ita. Ay na, no kasta kuma iti kalabas. Daras kuma ti panagimbag mo. Arakupon ka pa'y iti nairot. Sakbay ang mga anak. Grace, darling. O sige darling, agtugaw ka nga rodon ha, tamangan tayon. Wen, darling. Mga anak iti ado. Kalpasan ti panangan tayo. Agawid tayon iti balay tayo, Daddy. Ha? Yawid da ko, anak ko? Grace, yawid da ka din? Apay ket din na saan darling. Kayat mo ka din ti agawid. Kayat ko Nagmayatin no agawid tayon. Jack kayat dito eh. Sa anak amakisango anak kwada. Si putak man ida amangan. Di panangan ni Daddy. Naimas ka din luto ni Mami. Wen, the best pa lang ni Mamim. Kas-kasan na, among pa'y matimang bola niya. Agpay sumot ibagbagak, darling. Ay, atin Nakaragsak da kitaan. May saan naragsak a pamilya. Ngam, siyak, di nak malagip. Gapungata ta iso ti legal wife. Legal family. Napsuga kon. Thank you, Grace, darling. Agawid tayo ka din into madamdama. Agawid da ka no. Ay na, bro, imbag man, tanangan kamatlaangan. Ita, ihawis mo, ti panagawid yo. Sapay ko taagtul-tuloy, ti panagimbag mo, di balay yo. Awan magsakit ko, bro. Kasano ako? Iti ay ayatit ko na asawa.
Pasensyakan, no itakala ang amasango. Sika ka din ni Sarah? Ha? When? Masikog kagayam. Ngaminto naganak ka, ipa-DNA tayo ti ubing, nupod numot lang ang aputot ni Eddie day tasikog mo. Anya? Kasano ko maaputot ko tisikog day ta akatulong? Kat saan ko mat nga mam mo? Intayo kit din. Agawid tayon. Leo, kasano? Itulod na kami pa'y kadi? Oo na. Ay na, mangnamnamaak nga umimbag adagos ni Eddie. Tamanganan, ken makita ka naragsak. Umisam, ken agkatawa pa yan. Ala, katulong adi na mo ti agluto. Mapan kamin. Agmay saka mati ti apartment. Napanandalayo kan Eddie. Nagaawid dan. Nakitak ti kinaragsak ti pamilya ari nakrakta. Ita, naamiris ko. Asaan siguro ang aksidente ni Eddie no saan ko nga inaguman. No pimanaw dan. Kasanon ti kinabak nang ni Eddie kan day tasikog mo. Kan kasanon ti sustento. Sakbaya pimanaw ni Grace. Imbaga na nga ipa-DNA na kano ti ubingin ton aganakak. Mabalindak nga idarom, no maduktalan da nga inalilaw ko ida. Ha? Kaya't maasawan, saan mo nga ikamat ti sikog mo kan ni Eddie? Kasano, no ipa-DNA ni Grace. Maduktalan ti kinadakas ko. Nasirib mat at talaga na di Grace Anya nga rod, isumat ti legal wife. Isu nga isu ti adan karbangan ka ni Eddie. Adan samot ni Dadim Basang. Wan, auntie. Adda, apay ka di? Asino nga ginang itulod kan kwa na? Ay, jagayim na nurse, auntie. Isu tinagyanan na. Kabayatan ti panagsakit na. Kastagayam. Ay, anya itayan ti gatangam. Lumabas sa klaang, auntie. Ada pa panak? Ay, kunak no gumatang ka Basang. Saan, auntie? O sige, lumabas na ka. Sige. Agim impake kamay. Sayang ti apartment. Asino ti mang bayad? Awan pagbayad ko. Alangan ang bayadan pa ni Eddie kat dinak malagim. Nagsayangan nga apartment. No dala pagbayad ko, sublatek ko man. Okay, kasano nagti appliances nga day ti unag? I-text ko ni Leo, ta iso ti makam mo. No agsubli ti lagip ni Eddie. Iso ti mang desisyon, no pangikan na. Pumanaw ka ka din dito? Saan aron ba nga nadaalag ti may sana ragsak ka pamilya? Naamiris ko, abasol ti mang rakrak iti pamilya, ti akin pamilya. Uy, nakakatats naman. May sakmat na nagpanggap amang dadaal iti daya pamilya. Agawin aklangan ni dyan lugar mi. Bayak ni Eddie nga agsubli iti pamilya na. Ti legal wife na. Kabitak laang. Hello? Sino da ito eh? Ni Sarah da ito eh. Kaya't ko kumati dumawat iti pamakawan mo. Sakbay a pumanawak dito'y syudad. Kidawak a pakawanan na kuma. Pumanaw ka? Papanam? Ijay lugar mi. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sapay kumata mapakawan nak. No ni Apo Diyos kat mamakawan, asino ako maasaan ang mamakawan iti nakabasol kanya? Agyaman ako na ay numapakawan nak. Ikarik, saan kon nga ulitan ti mangrakrak iti pamilya. Sapay ko ma, tatarabayon na ka ti Diyos iti papanam. Kasta kayo mat amin na panawak dito'y syudad. Agyaman ak iti amin. Sige, kat agan-anad ka. Mayatan tirik na ni Daddy. Makapan pa yan iti opisina. Awan opisina ita, iha. Ingkakiddag palas, tayin tayo agpasyar ka damami. Ha? Intayo agpasyar, Daddy?
Nalipatam ka din, nga itati anniversary mi ka ni Daddy. Ay! Ita ka di dayjay, Mami. Happy anniversary, Daddy. Mami. Ala, ingkaharod agpalasan. Intayo pa'y makimisa, sakbay ama pantayo agpasyar. Wan, Mami. O sige, inakon. Happy anniversary, darling. I love you. Happy anniversary, Mat darling. I love you too. Ditan papagayam, tinagibusan, teserye tayo itaalawas anapauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.